Maadhaani jiraachuudhaani waaqa tokkicha jennee kan amannu hundi keenya guyyaa roobiidhaa kan dubbifamu galii yookaan qabsuura abbaa keenya Abuna Abta Maariyaamii dubbisuu jalqabnaa. Kadhannaan isaanii kabajni isaanii nu hunda keenyarra oolee buluu guyyaa tokko keessaa guyyaa tokko Abuna Abta Maariyaam nama tokko wajjiniin dhukkuba cimaa tokko dhukkubfatanii mana tokko wajjin rafaa turanii jedha. Maal ta'ani? Dhukkuba cimaa tokko isaan dhukkubaa kan jiru wajjiniin mana tokko keessa rafaa jiru. አንድ በአንድ ወገን አንዱ በአንዱ ወገን ተኝተው እየተያዩ ሲጨነቁ ከደዌያቸው ጽናት የተነሳ ከመጠን በላይ የውሃ ጥምም ጠናባቸው ጀለ ገማፍ ገመነ ጪሰኒቱ ወሊላለኒ ባየቶ ዲጳቻ ጅረኒ ዶኩበ ጭማ ዶኩበ ሳጅራ ከንኬ ለማንሳኒ ባየ ዶዬ ቦተኒ ዴቡ ባየ ዴቦተን ቢሻን ዴቦተኒ አብሮ የታመመውም ሰውዬ ረዱን በውሃ ጥም ስሞት አታይምን ነፍሴ ከስጋዬ ሳትለይ እጠጣ ዘንድ ለምን ውሃ አሰጠኝም አለው። ከኔሰ ዱካ ረፋ ቱራ አቡነ ሀብተ ማርያም ዱካ ረፋ ካንቶሬ ነመችቺ ማሎ ነገር ጋራ ቢሻን ዳቤ ዴቡዳ ነጋፈንቱ ሲንድቡ ማሎ ቢሻን ከነና ኬና ካቲ ጀዳ ተላላኪ ውሃውን አምጥቶ ቢሰጠው ያ ውሃ ሰውነቱ እስኪረካ ጠጥቶ ነፍሱን ከሞት አዳነ ጀዳ inni ergamu namni walii gad ergamu bishaan sana fideefi barbaade fideefi qaama isaatitti amma dheebuu ba'uu yoo dadhabe iyyuu amma tokko dhugee du'arraa of oolchee jedha. ለአባ አቡነ ሀብተ ማርያም ግን ትንሽ እንኳን ውሃ ሳይሰጠው ስለቀረ በእነዚያን ጊዜ አቡነ ሀብተ ማርያም በእጆቹ ውስጥ ያለውን መስቀል በመሬት ላይ ጥሎ እጆቹን ወደ ላይ አንስቶ ባለ ዘመኔ ሁሉ ከኔ ጋር የምትኖር ፈጽመ የምታውቀኝ ቅዱስ ሚካኤል ሆይ እያለ በኃይል ቃል አሰምቶ ጮኸ። ኤጋ ቁልቁሉ አቡነ ሀብተ ማርያም ገሩ ቢሻን tokko isaaf namni laate hin jiru. Egaa bishaan xinnoo tokko dhabuurraan kan ka'e qulqulluu Abuna Abta Maariyaam harka isaa keessa kan jirtu fannoo harka isaa keessa jirtu kan batirii baataamiin qabatanii sana gara lafaatti darbatee harka isaa diriirsee gara waaqayyootti asii ol qabee bara jireenya koo kan na duukaa jirtu kan na duukaa turte yaa ergamaa Mikaa'el jechaa iyye gara samitti. Yoo Mikaa'elii waan manneen dhufaman dhufu. Qulqulloonni waammatanii miti nuun fiyyuu nuu dhufa miti Mikaa'elii galanni waaqayyoof haa ta'u. Yaa Mikaa'el jechaa sagalee guddaa dhageessisee አንተ የሕሙማን ወዳጅ ያይደለ የጤነኛ ወዳጅ ነህ። ኃጥአን በተላ በደስታ ሳሉ ከኃጥአን ጋራ የማይረባ የማይጠቅም ፍቅርን ይፈቃቀራሉ። አቲ ያ ሚካኤል kan dhukkufatanii kan warra fayyaatan wajjinis kan gammachuu isaanii wajjin warra jiraatanis warra gaddanii wajjin warra jiraatanis wanta hin fayyanne wanta xiqimii hin qabne wanta rabbaane jaalala isaanin jaallatta jechuun ati eenyuun isaaniin tuffattu jechaa jira. Ati hundumaa jaallatta nama si waammatu hundumaa ni waammatta ni dhageessaa jira. Tsawaatoo መከራና ጭንቅ ነገር በአንደኛው ጊዜ ግን የቀደመውንም ፍቅራቸውን ይተዋሉ። ጋፈ ዱኩፈተኒ ጃለለ ሳኒ ሰዱራሳን እንዲሱ አንተ ግን እውነተኞች ጻድቃን
እስኪ ገቡበትም ድረስ መንግስተ ሰማያት የምትከፍት እውነተኛ መልአክ ነህ። አቲገሩ ዱጉመቲ ቁልቁሎታ አመሳኒ itti galanitti mootummaa waaqayyo kan bantu ergamaa isa dhugaadhaati jechaa jira አቡነ ሀብተ ማርያም። ወዳጄ እግዚአብሔር ባለሟል ቅዱስ ሚካኤል ሆይ ረዳት የሌለው እንዳልሆን በጽኑ ውሃ ጥም ሳለሁ ቸል አትበለኝ ብሎ ጮኸ ጀለ ጀለኒ waaqayፈተው ኤጋ ማል ጀደኔ እዩት ካነ አቡነ ሀብተ ማርያም ያ ጃለተማ waaqayዮ ያ ቁልቁሉ ሚካኤል ወድሮ waaqayዮት ጃለተማማ ካን ቀብዱ ወራ ጋርጋርሰ ሂንቀምኔ የሚሆኑ በጴጥሮስና በጳውሎስ እጅ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋውን ደሙን ተቀበል አለው ጀለ። እዚህ በኋላ ቅዱስ ሚካኤል እንዳዘዘው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሥጋውን ደሙን ተቀበለ። ነመዲባ አመካይቲ ጎፍታን ከኛ ፈይሳን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ኤርገሞተሳ ከንታን ጴጥሮስ ጳውሎስ አርካ ዲጋ ጎፍታ ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍረዱ ጀደ ጴጥሮስ ጳውሎስ ዱፋኒ ፉልድራ ሳኒ ጅሮ እቹን ፉልድራ አቡነ ሀብተ ማርያም ዱፋኒ ሩሳኒስ ገለኒ waaqayፈተው ከዚህ በኋላ ቅዱስ ሚካኤል እንዳዘዘው አካባቢ ኤርገማ ሚካኤል ይሰጀጅ እንስከ ዲጋ ጎፍታ ኮንጎፍታ ኒፉዳቴ ጀዳ ሥጋውን ደሙን ከተቀበለ በኋላ የፍቅር ሰላም ተሰጠውት በፍጹም ክብር ወደ ሰማይ አረጉ ጀደ ገለኒ waaqayፈተው ዲገሳ ዲጋ ጎፍታ ኮንጎፍታ ኤርጋ ከነኒ ቦደ ጃለላ ነጋጋ ፈተኒ ገረ ሳሚቶ ሊባኒ ነመዲብ አቡነ ሀብተ ማርያም በተኛበትም ጊዜ መዓዛው ልብን የሚማርክ ሽቱን ተመላ የመዓዛውን ብዛት የመዋቲ አንደበት ሊናገረው የማይችል ሽቱን ተመላ ራእይ በቆና ለማ ተቆርጠ ሰጅሮ ጀልት ፍዳ የሮከን አቡነ ሀብተ ማርያም ለፈረፉት ለፈናኖ ሰነት ደመቀ ፎንጎፍታ ዲያጎፍታ ቁልቁሉ ጴጥሮስ ጳውሎስ አርካኩም ፍዳቴ ኡርጋይን ሳከነማ ባይ ልቡና ማካኒ ማራሩ ጀቹዳ ኡርጋይና አዳ ከን ኡርጋው መኒ ለፈን ጅሩ ሱን ኡርጋቱ ቱሬ ጀዳ ኤጋ ኡርጋይና ሳከና namni do'aani namni foon uffatu ibsuu kan hin dandeenye urgaa guddaa tokko urgaa'utti kee Abuነ ሀብተ ማርያም galanni waaqeffatu ኢየሱስ ክርስቶስ namni fudhate urgaa'ina addaa urgaa miti maati waaqayyo ኢየሱስ ክርስቶስን kan fudhate urgaa'ina addaa fudhata ክርስቶስን foon isaaf dhiiga isaa kan fudhate inni butusi beela'uusi akkan beela'uneef akkan dheebonneef galanni waaqayyo fata'u አቡነ ሀብተ ማርያም አርካ ቁልቁሎታ ጴጥሮስ ጳውሎስ አርካ ካኔ ከፍራታኒ ቁልቁሉ ሚካኤል ያጀጄኒ ኛተዲ ዱጋኒ ኡርጋይና አዳ ኡርጋውቲ ካኔ ገለኒ waaqayፈቱ ማዲ waaqayዮ ፎንጎፍታ ዲጋ ጎፍታ ነው ፍራቱ waaqayኖ አንታይስ ኡርጋይና አዳ ከኡርጎፍኑ ፎን ክርስቶስ ዲጋ ክርስቶስ ጅሬኛ ነሚ አና bishaan kana dhugu hin dheebotu jedhee saambraawititti tiisa akkuma hime sana namni bishaan isa hin dheebochiisne kana fudhatu jireenya bara baraa qaba. Kanaaf Abuነ ሀብተ ማርያም jireenya kana argatani jechuudha galanni waaqeffatu. Isa eenyu harka Phexros Phaawulos harka fide qulqulluu Mikaa'el lafa jiranii fichisiisee eebba guddaa kanaan lafa dhukkufatanii ciisanii irratti ilaalame. Boqon mul'ata Yohaannis boqonnaa 2 lakkoofsa tokko irratti maal jedha? Gara ergamaa waldaa Saardeesitti ergaan kun isa hafuurota waaqayyo hojjetan torban urjoota torban qabu bira dhufe jedhi caafi ergichisi ani hojii kee beekaa maqaa kee fi maqaadhumaa fi jiraataadha jedhamtee ni waamamta ati garuu du'aadha jedhee kee kai dammaqaas ta'e wanta hafee du'uuf jedhusi wanta hafee du'uuf jedhuuf
jabeessi ani fuula waaqayyoo koo duratti hojiin kee fiixaan ba'uu isaa hin argine. Amma wanta sitti dabarfame akka itti fudhattee fi akka itti dhageesse yaadadhu eegi yaada garaa kees geddaradhu dammaqi jedhe ergamaa waaqayyootu akkuma ergaa kana qulqulluudhaan sitti himu kana ergamaa qulqulluu Mikaa'ilis dhufee eenyutti Abuna Habta Maariyaamitti ka'iitii amma foon gooftaa dhiiga gooftaa fudhadhu Phexrosi Phaawulos harkaa jedhee akkuma dammaqse jechuudha maatii waaqayyoo. Kanaaf yeroo nu rafnee yeroo dhiphannu yeroo dhukkuba keenyaatti ergamoonni waaqayyoo nuuf dhufanii akka nu dammaqsaniif eeyyamaa waaqayyo nuuf ta'u. ያን ጊዜ አቡነ ሀብተ ማርያም በሐዋርያት በጴጥሮስ በጳውሎስ እጅ የተቀበለ ስጋውን ደሙን ምክንያት ድኖ ከእንቅልፍ እንደነቃ ጎልማሳ ፈጥኖ ተነሳ ይላል። ገለነ ዋቀይ ፈቶ የሮሰነቲ ቁልቁሉኒ አቡነ ሀብተ ማርያም ሐርካ ጴጥሮስ ጳውሎስ ሐርካ ፎንጎፍታ ዲገ ጎፍታ አርገ ፍረቴ ቦዴ ደመቂንሳኒ አከነማ الربا دمك الرجيس الربا دمك التنكيد كزيان كانوا ناسطو يا هاراتون كانت سماي يا أراتون كيروبيل يا سبات اللي كان ملاك تبع الماكور جمرة رجال نواقي فتو بيا سنا كاسي كبجا لبوت